Baba yetu lipewe sifa. Tunapata pia katika mfano ambao Yeshua anatoa katika kitabu cha Luka pale 12:16. Inasema ya kwamba kuna tajiri ambaye aliweza kupata shamba lake limeweza kuzaa mazao mengi, na akaona ya kwamba haya mavuno yatakuwa mengi sana, na akaanza kujiuliza, nitafanya nini kwa sababu sina akiba ya haya mavuno yote. Kisha akajiambia katika nafsi yake, nitaweza kuzibomoa zile ghala ambazo niko nazo na niweze kujenga zingine mpya, na hizi zikuwe kubwa na zikuwe pana, kisha yale mavuno yangu nitayaweka pale, na hivyo basi mimi nitakuwa na akiba kubwa. Na nitajiambia katika nafsi yangu, ewe moyo wangu tulia, kwa sababu umeweza kujiwekea akiba ya kutosha. Na akafurahi, na nafsi yake ikakuwa inafurahi. Lakini baba yetu Yawe akamwambia, mpumbavu wewe. Kwa nini? Kwa sababu roho yako ninahitaji. Zile vitu ambazo umejiwekea, je, zitakuliwa na nani? Kwa hivyo kuna haja kubwa katika kila mipango yetu yote tumweke Yawe mbele. Katika kila jambo ambalo tunalipanga, tuseme ya kwamba baba wetu Yawe akitaka, akiona ya kwamba ni vizuri, mimi nitafanya vile na vile. Lakini tusijipige kifua na kusema ya kwamba mimi nimepanga haya, nimepanga yale. Lakini tuseme ya kwamba Yawe akiona ya kwamba ni vyema na hata akipenda, nitalifanya hili na nifanye lile.